Chopok 23. januára. S Marekom sme si to vyšlapali na Chopok. Dneska úplne krásne, neuveriteľné počasie. Proste krása, dole čiastočná inverzia. For my Erasmus friends, this is how Slovakia looks like, okay? So you have to It's come. beautiful. Yeah. Especially for those who have never seen snow in their life. I know some of them. You know who you are. Yeah. Super. Hi Tatras. We are in the... Nemusíš po anglicky. Nemusím, tak, potom. Sme tu. A tam je kopec, na ktorý za pol hodinu vyražam. A odtiaľ sa zvezem dole do sedla v Štefaničke a bude to krása. Bude to naozaj neuveriteľná krása.